मरोइबा पाव लेंगाक असने लैरिबसी लमदम अशिगी मियामगिनी मियामगी अपांबा अदुदा लेंगाकना चटकनी हाइना चीफ मिनिस्टर एन बिरेन फुंगदोखरे सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल लिसिंगनी तरा तरुक पास तौखिबबु तोंगान तोंगानबा पॉलिटिकल पार्टीज सिंगना यानिंगदबा फुंगदोकना रखले ISTV की नुंगतिल की पाव मीटिंग ताबिरी बसिंग तराम नोक चरी होजी पाव सालों पिजरी लेंगाक असने लैरिबसी लमदम मशीगी मियामगिनी मियामगी अपांबा अदुदा लेंगाक न चटकनी हाइना चीफ मिनिस्टर एन बिरेन ngarang सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल लिसिंगनी तरा तरुक लोकसभा पास तौखिबगा मरी लेनना मियामदा फाउरिबा चिंगनबसिगी मतांगदा गंभीर सिंहगी चामगा मरफु मंगा सुबा लेखिदबगी निंगशिंग थौरमदा हाइख्रे चीफ मिनिस्टर मखाताना हाइकिबदा सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल लिसिंगनी तरा तरुक पास तौखिबना अवांग नोंपोकी मियामदा फाउरिबा शिगी येंगलगा लेंगाक असिनसु बिल असिना सोहलकपा यावना यामना कुपना येंगशिल्ली लौखटफम थोकपा थौरांगसिंग लौखटनबा होटनबा हौरे लेंगाक असिदा फाउरिबा खुदिंगमक लमदम मशिगी मियोय ngaktani लमदम मशिबु कनबसिसु अखोगी थौदांगनी सेंटरना हाइबदा स्टेटना यागनी हाइबा दु लेते मियामगी अपांबा मदी याइफनबा हेना लुमना लौदुना मियामगी अपांबा अयाबदा थबक तौगनी मणिपुर पीपल्स प्रोटेक्शन बिल गी एसेंट पीबीनबा सिटीजन अमेंडमेंट बिल चटनद्रिंगैदा प्रेसिडेंट द तकनरगनी स्टेट कैबिनेट अथुब मतमदा फमदुना वारेप लौबगा लोइनना सेंटर खंगलगनी जनवरी तांग 13 पांगथोकदोरिबा नेशनल कॉन्फ्रेंस ता लमदमसिगी प्रोटेक्शन की वाफम सिंह पुथोकनी हाइखे सिगी मतांगदा इन मयामदा एश्योरेंस म पिनिंगे मणिपुर की प्रजा मयामदा अखोई ngasi सरकार पाइजरिबसे लमदमसिगी मसाने लमदमसिगी इनी लमदमसिगी इबु सक्सु लेजरिबा अखोई ngak पाइबसे अखोई गिथौने भारत फेडरल स्ट्रक्चर ने सेंटर की ओइबा मोगी लौरिबा पोटना हेक्ता खुदिंगमक अदो अदो तौ हार खांदा एखोइना सुपंया यागदब नते एखोगी स्टेट की ओइबा एखोगी फिरेप एखोगी असेंबली की ओइबा एखोगी प्रजा सिंग ओइबा फिरेप टू द सिगी सरकार से चटकनी है बजे मैं मैम दे एश्योरेंस पिजागी मशीन असेंबली की अमदी प्रजा मणिपुर प्रजा मैम की मदुगी थाजब एखोई मांगलोय नम्मीगे एखोई लेरिबा माइनॉरिटीज सिंगी कॉन्स्टिट्यूशन द दम अलाउड टू बपोने कॉन्स्टिट्यूशन द माइनॉरिटी लैंग्वेजिस्टिक की ओइरो कल्चर की ओइरो रिलीजियस की ओइरो प्रोटेक्शन की साउंड रूम भी बपोने मदुगी रूम कराई देनो थीरकांदा हाइरिबा सिटीजन बिल सिना इफेक्ट तौगनबा अखोई द ngasi कीबगी लेरिबा सात्रना हारोल द तुंगी मिरोल द अखोई मयाम द लेरिबा कीबा अस अदमाय तौरगदी कैन बेंगोली मयाम बांग्लादेश तगी संगागा तासलगा सुमाय तौग्रदा नो मधु तौहलोय खोय सुगुम्बा मयाम गो याम सेंसिटिव इशू ददी अहिंग हैबे लेते अयुग हैबे लेते नुगे लेबे लेते एनी टाइम खोय उनबे याय एनी टाइम खोय कैबिनेट हयंग सो खोय कैबिनेट कौदी खोय कैबिनेट की होबे खोय डिसीजन नम सुलोर को खोय आदा खोय तौभम थोपय खोय हायरुगने अदु मयाम सिदे याम का हैना एफ्रेंसन लेने हेत मीजी लागे हेला तारादम नते अखोई की प्रिवेंटिव अखोई गवर्नमेंट की साइड लोई अइन हाइजेबदो लैंड गिद लम लैबदा एग्रीकल्चर लैंड युम साबा यादनबगी अखोई एक लैजै मिटोब अमा लागा हेक्ता कैनोम तौगे हाबे मतमदा अखोई केस बाय केस कैबिनेट के अयाबा यावददि लम पीबा यादे एवरीथिंग अखोई प्रिपेयर तौरगले अदो याम का हेना पाखत कुमसी याम का हेना अखोई एंजाइटी एक्सपोज तौगुमसी तौगदब थबक लोकई कुमना तानरगा पुनमक अखोई प्रजा का पुन तौगनी हाइबा सिमा खक्तंग ngसाइगी यामना मांगदा हुजी हुजी याम कने टेंशन लेनबा पोट अमा ओइबनिना मयामना सेंटोक्से
State Archaeology Department of Art and Culture Government of Manipur na sinduna ngasi Langthabal da leiba Maharaj Gambir Singh gi samadhi da pangthokkiba thoram aduda Chief Minister na Maidingu Narsingh amadi Hera Chandra gi mitam hangdokhi thoram aduda Manipur gi ningthau Leisemba Sana Jauba Art and Culture Minister L Jayant Kumar Revenue Minister Karam Shyam amadi atei MLA khara yauna mari leinaba singna sarok yakhe Manipur Rifles ke khanaba contingent Amana God of Honor gun salute amadi last post PK Chief Minister na luchingduna thauba singi mafamda haitha leitha katke thoram aduda ningthau Leisemba Sana Jaubana chahi taret khuntak laba matungda awa singi makuttagi ningtamba hanjinnaba hotnabada Maharaj Gambir Singha Maidingu Narsingha amasung Hera Chandra na laukiba thaudangbo kauthokpa yaroi haike Anoba Lengak Maru and Honorable Chief Minister Sri N. Biren Singana Lusingba Mahaki Gamen Asina Lamda Masigi Miamda Mariba Nushibagi Mariba Kidamakta Ekoi Kuding Maxi Karigum Makara Taurumna Bagi Hulamaga Loinana Sigumba Ekoi Mitam Yamna Telama Matangi Manunda Hangdopidana Lebak Miamda Ekoi Masi Kudola Sepibi Base Sukimatik Tamu the Nuai Jamam Pawi Maramdi Masi Lamda Masigi Naharul Singda Ekoi Laibak Maribak Ningbagi Ihulase Hantarakpagi Mami Matari Base Sumaina Sum Taula Agadi Tamna Tamna Ekoi Maribak Ningbagi Hulatu Ekoi Hanjal Hanbangangani Citizenship Amendment Bill lising in Taratarok passed out Kibabu, Tongan Tongan political parties in a Yaning the Bufongdok directly. Ngarang Lok Sabha the passed out Kiba Citizenship Amendment Bill lising in Tarataruki Mayokta, Manipur Pradesh Congress Committee na Akan Bamong the Yaning the Bufongdok na Kongjang Chang Sinaba, same Sare Haina, MPCC Vice President number 1 Su Oriba, Nambol Kendrigi MLA and Lokenna, ISTV the Fongdorakli. Sangai Porogdo Leba Mahaki Mayumda ISTV ga Kanana Unabada, Mahakna Makata Rakibada. Bill asi hek puthorakpadagi hauna Congress na yaningdaba fongdoktuna lakli MPCC gi maikaidagi su India gi President Ramnath Kovind Union Home Minister Rajnath yauna luchingba kaya unaduna bill asi pass tawbidanaba haijakhiba laikre haujiksu bill asi gi mayokta makhatana lepkhigani haire Ledo honorable aikoi gi Chief Minister masamakna sidaida adum haigre aikoi gi Assam da sokpanatra citizenship amendment aikoi gi Manipur da Karim the Soro have a potong around the Nesogi Bandagina Singbang Sidata, Loinama Parliament Home Minister, and appeared by statement, the Sum of the Assam Kotum High Gitret. Sidata, I could state Pangitrapani, Adur, the Equity Manipur, the Masana Yaw Tabni, Masita coalition, Toriba, Toribus Atopa, State today, we wrote over Yaw, State Kari Torkun of the Moimogi, period La Asanu, Aduni, Toydon, I could citizenship, MML Bilzigi, Matanda, Atuba Matamda, I could AICG, per se, Alaje, Tolaga, I could CLP, Gilderga, Puna Tokana, Atuba Matamba, I could use party. Sanjan Gataba, agitation Matanga to the La Ania, I saw them Tamsaki. Amarom the Citizenship Amendment Bill Lok Sabha the passed to Kibabu MPP na condemned to Bufongdok darkly. Ngarang Nesogi General Strike Manung the Tripura the police na Chatakiba Kahin but Thawangbu Yaning the Bufong Bugaloinana. Tripura ki Chief Minister Moral Ground from Tadoka the Banihana. MPP ki General Secretary Administration Gitazen Maiti na Fongdok darkly. Bill Matanga, Central Low Warrior Citizen Ikogi, Yamalebu Tingaini. How do you live? Issue me am sing a sick, Canada Vida. Hector Kogi, my state in the indigenous people in Gavaru in a quite Nordic state. Set him over was swinging in the Jay Sang Shit Nai Kogi Masipo Saxi. Kamina Bamadi Masi state to Gilly Magican do Arab Tavira Matunda, steps in Locopina when a can hanging and Mercy the Garang Jam Lebutiva, Chanterna, Sicily steps in the past on Town to White Doctor White Aniko. Mr. Sinai, when it was party when the day, say, Yanin Jazaning there, a quay still condemned to Jelly. Amarom the Citizenship Amendment Bill passed to Kibashibu Yaning the Bufongdok to the Northeast India Development Party Amade Idol Club na Sundangasi Tera Kaithel da Wakat Mifam Chatakre. Party Sigi Luchingba Kayana Saruk Yakiba Wakat Mifam Aduda Bill Lesina Lamdam Mashiki Yelahumi Kayada Achobo Cheting Fangani Haina NEIDP Central Working Committee Vice President Elangbam Rosendrona Fongdorakle. Northeast की दमकतदी यामनमक तंगाई फदना मसीकी Citizenship Amendment Bill असी दा आइको यामकन कनेम तवे अमदी यामकन रिएक्ट तवे करीना मसीना पिरकदव तुंग द पिरकदव चैथिंग सिंग म्याम अमा आइकोइना थेंगनरक याय हाबेकी आचेटपा आइकोदा थाजब लै मदुमकी ओइरिबा फिबम सिंग अदुदा आइकोइदा हौजि हौजिमक तंगाई फदना
मणिपुर अमदी नॉर्थ ईस्टर्न रीजन मरुइना असम अमदी त्रिपुरा दा थेंगनरिबा समस्या म्याम सिंग असे अखोगी मांग दा ता लेरम गातनी अदुना हाइरिबा सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल असिना करिगुम पास तौरक्तन मसिना एक ओलकप तारबोइदी ngasi ngasi mak थेंगनरिबा असम मणिपुर अमदी त्रिपुरा दा थेंगनरिबा समस्या से मसी सिंग असिदा करी ओरकप याबगे हाबिगे मी पाइबा अमदी नुंगनांगबा से याम चाउना लेरे मदुमंगना ngasi ओरिबा फिबम असिदा तंगतु लेतादबा पुंसी मरेन अमदा अखोई लेलिबा से मसिदगी कोकननबगी दमक्ता हाइरिबा अमेंडमेंट बिल असिसु मसिदा अखोइना चाउना कंडेम तब लोइनना अखोई रिएक्ट तौरी हानगी एमएलए सापम केबना बिल असिगी मायोक्ता अपुनबा ओइना थेंगनहौद्रबदि मणिपुर की तुंगी लंबीदा अमंबा ओइगनी हाइखे अखोई फ्यूचर से अखोई जनरेशन लाकदब जनरेशन की फ्यूचर से अखोई यामना मम्मी समकपगी ताहा यामना अरंगबा खुदम अमने अखोई लौजदब ngamjade मरम असना ngasi अखोई आइडेंट क्लब तेरा बाजार का कुछ नजर का कोई नोटिस या डेवलपमेंट पार्टी ना कोई सिट इन प्रोटेस्ट तक जरूर से हायर बाय एक से कोई एक उन्द्री मार्क्स द बिल पास हो से मसे कोई थिंगो न बताउ ताय प्रजा पुन मक्सु मसले जो ऑप्शन न दना कोई अमगा कोई खेनबा खाइदोक नरगा कोई काउथोक नरगा मसिदि कोई पुन पुंसल होदरगा दि कोई फ्यूचर लई रोय है बसेगी वकल उन्द्रे ngasi कोई नोटिस इन डेवलपमेंट पार्टी के ऐसा मक्सु नोटिस इन डेवलपमेंट पार्टी के कर्मी मोइना ऐसे कोई सिट प्रोटेस्ट द कोई सरुक याजरे बने अमरोमदा देसामनसु सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल ngarang pass tawkibadugui mayokta lubasigi sagolban moirang lerak machinda leiba office mamangda wakat mefam chathakre BJP lengak asna bill asi awang nongpokki miyam da piba khudolni bill asigi mayokta khongjang kaya lakhigani haina desamgi vice president moirang them addition phongdorakle नॉर्थ ईस्ट तोान तोान फुरूप सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन स्टूडेंट बॉडी पुनसलगा तोान पॉलिटिकल ऑटोनोमी देशा खोज जंगसीनब अखोई सेम साब लोरे लोनना नॉर्थ ईस्ट की तोान तोान स्टेट चीफ मिनिस्टर अपुनब कौम वॉइस कौन बिल की नॉर्थ ईस्ट की मियामना खंग सीब चंबी फुरूप नतना तोान तोान फुरूप मैम से हिंग मुत्प हिंग मरी लेना क्वेश्चन ने अखोना तौरकनी अदा तौरकनी है सांगना तोान पीबगी गांगी मौ तादे सिचुएशन डिमांड तौर थबक खुद अखोई चंसीनब सेम साबन लेरे है वाकत मिफम अदुगी तुंगदा देसामगी थौमी सिंगना मियामगा लोइनना वाकत खोंगचट अमा चटपा हौरपदा पुलिसना सगोलबन सलाम लेकाई मपादा थिंखे नाकल अनिदा मोंगनारबा मतुंगदा वाहेंग लेकाई फावबो खोंगचट अदु मखाताना लाखे देसामगी प्रेसिडेंट आकाशना बिल लसना एक्ट ऑन दिंगैदा अवांग नोंगपोक लमदमदा लेरिबा मिपुम खुदिमक अमदी मणिपुरदा लेरिबा कांगलुप खुदिमक पुन्ना फमिनदुना वारेप अमा लौरबा मतुंगदा भारत लेंगाकता खंगनबा मथौ ताई पॉलिटिकल पार्टी दा थाजबा थंबगी मतम नत्रे हाइखे सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल भारत लेंगा की कैबिनेट ना अयाब पीदुना मतम कया गे ममांगदगी बिल असिगी मायोक्ता अवांग नोंगपोक लमदमदा लेरिबा मियोय कांगलुप खुदिंगना अकनब खोलाव कया लावबदु तादना लोकसभा दा पास तौखिबशिना लमदम असिदा लेरिबा मियामबु टॉप टॉप मिडियंग अमदा थंबीबा अदु मयेक सेंगना भारत लेंगांग उथोकले हाइना MSF ना हारे बिल असि लोकसभा दा पास तौखिबशिना पाकिस्तान बांग्लादेश अमदी अफगानिस्तान चिंगबा लेबाक्तगी लाकपा इलीगल माइग्रेंट सिंगबो इंडियन सिटीजन अमा ओइबगी अयाब पीबने बिल असिगी मायोक्ता चंगसिलकपा खोंगजंग सिंगदा MSF ना मपुंग फाना सपोर्ट तौगनी हाइरे पाउगी मरकथतना तेम ब्रेकमा Asian Hospital, Kwakethel Bazaar, Imphal, providing 24/7 services with fully equipped OT, ICU, NICU and deluxe room. Super specialty OPD for urology with gastroenterology surgery, oncology and specialty OPD for gynecology medicine and pediatric. Asian Hospital wish you a happy new year 2019 with good health and lasting prosperity. W Square Home Spa Kit. Give yourself a spa makeover, all in the comfort of your home. W Square. Why wait? Preventive cosmetology now in India. मियाम द खंगनजबा चरुमई थादोक पिगनु लौफम द चैखाइरगा माइक्रोवेव डिकम्पोजर सिजनदुना लेपाक लेहाव हेंगत हंसी सरू मई थाबना सरूद यावबा पांबीगी मचिनजाक अयाम मनी लोंदुना मांगहल्ली लोइनना नुंगसिचु मोलहल्ली सरू पथा लगा अमुक हन्न खोजिनबसिना लौफम द ऑर्गेनिक मैटर हेंगलहल्ली
saru lokpham da mo hanjal halache. Aero Kids International Preschool. Admission open for daycare, playgroup, pre-nursery, nursery, KG. Session starting from 21st January 2019. Aero Kids International Preschool, Sagol Bantera Lukram Leirak, Soiba Maning Yengkhum Leirak Taba. Email address aerokidsimf@gmail.com 9366348092. Royal Unique Education Center, Thangmei Bansinam Laikai, near Fishery Gate. Admission open. Foundation courses for class 9 and 10 bosses. Subjects offered: English, Mathematics, Science, Social Science, Mitei Maye, Computer Science and Higher Mathematics. Classes starts from 28th January. Last date of admission 27 January 2019. Faculty: well experienced senior teachers and Possum HSLC examiners. Hurry, limited seat. Angang oiringaida aina ningai hek tawbada pabungna achapar hekta leibi aigine bo hairadi pabungna dum aisu ningai adum tawsinai adubu khanghaude kaungamlaroidaba wari macha kaya ga sagonaduna chatpatare ngaside. This wedding season, let us celebrate togetherness with Tarets Chahau Puja. Admission open from play class to class 8. We have a well-equipped range of facilities and resources for all students. Library, smart class, computer lab, games and sports, dance and martial arts, outdoor camping, boarding facilities and various activities. Hangbiragani Redlands Baling Michin, Charumai Thabana Oihalakliba environmental pollution, soil fertility na singba singdagi, Kannana Bagidamakta Lajare, Redlands Baling Michin Asigi Matingna, dairy farmer amadi mushroom farmer singdasu, Kanaba Kaya Piri, Samuroda Laiba Ima Dairy, the Ngasimak Langsin Biraktuna, Redlands Baling Michin Asigi Kanaba Lobiho. Your soul reeks of journeys, feeding on the unknown. The thrill of unfamiliar. Let drives be your home. Nexa. Breaking Matuna Taram Nokchiri is Makatabapao. India ki tongan ba trade union organization tarana ngarang dagi hauna India pumbada chatharakliba general strike pu ngasi coordinating body of trade union Manipurna sagatuna Khwarambal Kaithil gi koibada miyam gi oba rally ama chatpa horakpada Manipur police ki kangbu amana thugai khibabo union ki chairman L Sotin Kumar na yaning da phungdokre mahakna phungdokhibada ngasi chatkiba rally adu yam ing tapna chatpa rally ni lenga ki singna ba kaya thengnarabasu general strike asi yamna mai pakle takpane Varat Lengak na sinmi singi kutsumal hengatna ba taliba demand asi khana raktrabadi Lengak asi miyam gi mayokta leiba Lengak ni haina logani haina phongdorakhe sinmi karmachari lakh kaya na karor kaya na horaga tawriba protest ase masina sarkar gi asugumba shakti pariba kangbuda khudom bi thinlaga taibane madudi akhona taliba demand sing ase suksoi soidana pibam thoena haibase tasengna phobum thoi haidana coordinating body of Manipur ki trade union ki market ki phongdoksari. Coordinating body of trade union Manipur ki convener KH8 Santana phongdorakpada ngarang Bharat ki Lok Sabha da citizenship amendment bill lising ane tarataruk pass tawkibado North East lariba yellow mishingi mayoktani bill asigi mayokta coordinating body of trade union Manipur na tongan ba khongjang kya changsilagan haina phongdorakhe ngarang Bharat ki parliament da pass hokiba NDA na BJP na pass hokiba national citizenship amendment bill do yam sathi ba mong kadem taw aduna madugi da mukta khona Manipur la leba central union ki branching independent akoi federation punna lagliba matam khara sida atopa matam amal roga akan mandalo ma saksin gani haina coordinating body of Manipur ki motion ayan phurok Universal Friendship Organization Sajjal Academy gi chahi khudingi leptana pangthuktuna lakpa khong manung brands like sangthem thoba safong lakhibagi tara mapalak sugar raising day thorom ngasi pangthokre thorom adu da lamdam mashi gi tongan ba mafam dagi lakpa miyoicha kaya amadi UFO gi member kaya na sarokya khe thorom ga mari lainana chamba chaklen amasu chaminakhe hajare bidamari bapau amukanna Lengak asna lairiba se lamdam mashigi miyam gi apamba duda lengak na chatkani haina Chief Minister N Biren phongdokre amasong
Citizenship Amendment Bill lising ani tara tarok pass tawkhibabo tongan tongan ba political parties singna yaningdaba phungdoknarakle. Hoji fawbigan IS team na pijaba pau matang ashwara loisinjare midyang tabiri basing mamukana khurumjare. Sri Sri Gaurachandrai Namo Purvashramda Aikhoi Khwagi Rakta Tilambi